Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah As-Saff. Ada Kak Lestari Ahnan di Malaysia ya. As-Saff lah, Saff barisan. Silakan Kak Lestari dimulai. Terima kasih. Baik, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Iya, kemudian. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Iya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Iya, ma la taf'alun. Kemudian. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum Iya, ka'annahum. bunyanun marsus. Iya, marsus. Kemudian. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamun wa qad ta'lamuna anni rasul Wakodnya hilang ya, wakot ta'lamu. wa qad Ya benar. Wakot ta'lamu. qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Kemudian. Falamma zagu azaqallahu qulubahum. Iya, kemudian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kemudian. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil. Kalau udah latihan kan pinter ya kayaknya. Kalau tadi belum hebat. Terus Bani Israel. Ya bani Israil ini Rasul. Kurang nyamber. Ya Bani Israel ini. Ya bani Israil ini Rasulullah. Iya, ini. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Minat Taurati. Taurati wa mubassirum Wa mubasyiram. Wa mubasyiram. wa mubassiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Mim ba'dismuhu Ahmad. Terus falamma. Lamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Kemudian. Waman adlamu mimman iftara ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Ya, ilal Islam. Kemudian. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Iya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi Biafwahihim. 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 Pendek. Biafwahihim. Biafwahihim. Kemudian. Wallahu mutimmu nurihi walau karihul. Wallahu mutimmu nurihi. Wallahu mutimmu nurihi walau karihul kafirun.
Walau karihal. Bukan karihul ya. Astagfirullahaladzim. Wallahu mutim nurihi Walau. walau karihal kafirun. Ya, kemudian. Huwallazi arsala rasulahu bil huda Ya, bil huda. wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihul musyrikun. Walau karihal. Oh, bukan hul Pak Ustaz. Bukan hal, walau karihal. Yang bawah ini kan lebih kurang kan? Ya. Yang ini kan, yang tadi atas iya, liyudhhirahu. Ini walau karihal, ini kan yang ini, ayat 9 kan? Betul. Walau karihal, bukan karihul. Betul ya Ustaz. Ya Allah. Iya. Walau karihal, kayak teh neni aja, kalau salah nggak mau disalahin. metik shinnya nih, walau karihal musyrikun. Walau karihal musyrikun. Kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, ayo. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini saya kalau ayat ini suka teringat Kiai Haji Jainuddin MZ. Dia menerangkan wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau kutunjukkan bisnis yang menguntungkan. Bisnis yang menguntungkan, yang menjauhkan kita dari siksa yang teramat pedih. Apa itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya. Wa tujahidu, dan berjihad di jalan Allah fisabilillah, dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kalian. Wa anfusikum, dan diri-diri kalian. Siap berjihad di jalan Allah. Dalikum khairul lakum, hal seperti itu adalah lebih baik untukmu in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Dan kalau itu kamu lakukan, ada jaminan dari Allah. Yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dunubakum. Wa yudkhilkum jannatin tajdan, akan dimasukkan ke dalam surga. Jannah, yang surga itu seluas langit dan bumi. Coba. Masya Allah, ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tadi bisnis di jalan Allah ya. Yang tidak pernah merugi. Saya suka teringat ceramahnya beliau ini. Tu'minuna billah. Ya, silakan Kak. Tu'minuna billahi wa rasulihi Watuja. Ini kenapa ini wataja dari tadi? Kebanyakan makan durian kayak tadi ini siang nih. Bukan kalau Ustaz kan gaji kan dari semalam. Jadi saya ini lihat petang tuh udah lepas. Udah baru tutup. Sudah sepet, mata udah sepet ya. Betul. Kalau lihat angka memang itu ya. Masya Allah. Lagi satu kan saya ini seorang Pak Ustaz. Ini orang tuh nanti lagi Masya orang Allah. lain. Berarti kakak ini pinter ngitung-ngitung uang ya. Masya Allah, hebat ya. Alhamdulillah Pak Ustaz. Kalau bahasa matematik. Kalau Teh Neni mah nggak bisa ngitung uang dia. Makanya mau berobat aja ngitung-ngitung, sayang katanya. Sayang. Kalau untuk badan jangan sayang, kita Jangan kerja hari-hari untuk badan dia juga. Benar-benar tuh Teh Neni dengerin. Jadi kesehatan harus dijaga gitu ya. Kesehatan harus dijaga. Betul. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Tuh minun, ulang lagi. Dari ya ayyuhalladzina. Tu'minun. Kan itu mah udah tadi. Oh iya. Tu'minuna billah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Iya. Fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian.
yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilakum jannat Ya, jandatin. jannatin tajri min tahtiha anharu Wa masakina thayyibatan. wa masakina thayyibatan fi jannati adn gitu Pak Fi Ustaz. jannahnya panjang. Fi jannah gunnah dan mad asli. Fi jannati aden. Iya. Eden surga Eden Aden. Fi jannati adn. Gitu. Kemudian Zalikal fawzul azim. kemarin juga Pak Ujul ya. Fauzul ya Pak Ustaz. Yang kemarin baca Aduh, apa Kak Lestari Dalikal Pak Ujul, Fauzul ya. Ayo. Fauzul kan? Dalikal Fauzul. Fauzul ulang lagi ya. Zalikal fawzul azim. Dalikal Fauzul Azim. Kemudian Wa ukhratu wa ukhratu tuhibuna. tuhibbunaha Kemudian nasrum minallahi wafathum nasrum minallahi wafathum qarib. nasrum minallahi fathum Wahnya ketinggalan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. nasrum minallahi Wa fathun. wa fathum qarib. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Iya, kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin sampai situ. Oh, aduh ya Lil maaf. hawariyin gabung. Lil hawariyin gitu Pak Ustaz. Iya, sampai situ. Kalau lil hawa mah nggak ada artinya. Lil hawa ini kelompoknya pengikutnya Nabi Isa binti lil hawariyin. Oh gini. Lil hawariyin man panjang. Lil hawariyin man ansari ilallah. Lil hawariyin man ansari. Mannya idhar. Man baru ifa'ang. Ayo. Lil hawariyin man ansari ilallah. Kemudian Qala hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amanut Fa'amanat bukan fa'amanut ya. Fa'amanat. Fa'amanat. Fa'amanat ta'ifah gitu Pak Ustaz. Fa'amanat ta'ifatum. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil. Iya, min bani Israila. Bani Israil Wa kafarat ta'ifah. Min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Ya, bagus. Terus Fa'ayyadnal Alladzina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Alhamdulillah pandai ya semua. Shinnya metik kayak ini kayak Teh Neni. Susah ya Bang saya. Padahal kali-kali Syah. Shin, sha.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shin. Kadang-kadang orang ini Alhamdulillah. gitu. Tak apa, udah pandai. Pak Seperti Ustadz, tadi. Ya. apa nih yang Zoom tuh dia bilangnya dia bila beli itu Pak Ustadz? Zoom dulu ke atau itu dalam setahun atau berapa tuh tahunan atau saya beli ada yang lain Iya, dulu? jadi Nanti Zoom cepat bisa beli. nanti saya masih banyak kebutuhan, mungkin Zoom ada yang lain nanti orang yang Yang lain kan bisa tak donatur. dapat yang lain dulu lah. Jadi Itu lain-lain masing-masing kan lah, nanti betul. Karena ada kan. hamba-hamba Allah yang ingin bantu juga. Betul betul. Tak Mudah-mudahan, apa nanti saya ya yang mudah-mudahan, saya insya Allah. janjikan hari itu insyaallah. Betul. Terima kasih. Ya Pak Billahi Ustadz. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.